enala puchi jiholo ini inyamale ni machini etanji du mishmi programa ahetando ahoja hoji lakaji juju imbe India machi legendary singer Ashaiga odone Padma Vibhushan Award gaiga Asha Bhosle hai Khinyo kani nuba hone uni Mumbai mane shamba bebada hoga aji to hai anayan jata kapi bajima Shivaji Park ma gitega jimo da laga Shivaji ai Janai Bhosle me lakega me buni jata itunguma na done shihalaga him da lambane Mumbai machi Bridge Candy Hospital Tamakoma admit egalachida laga kha Government में लाहोगा में ओकोमा हाएगा LPG गैस सिलेंडर है बहावुजी नॉर्मल खागाने बुन्याबु मांगा हो खग पॉइंट ने मांगा लाख सिलेंडर गईप्रिगा लगा ने पेट्रोलियम ने नेचुरल गैस माची मिनिस्ट्री में लाहोगा में अतिकमा एचा LPG गैस अमय थुगामी ताओगा बनेबु नाहु अथुसुगा जिने एचा लापुची लेबाचा जिहु माचिनी एजर कान्या ने माउकापी आलुमा Alapuga lada laga kha ale oda government me lahoga me buni India machi LPG gila ship amu jak Vikram me ajar bani hone maukapi metric ton LPG gene hormones thupahi bada laga kha Arunachal Pradesh Tawang district Jarmiteng machi Khrimu atiko mane buni ne anini gaba Udong Mento Rhododendron Festival anapagamba Union Minister Kiren Rijiju ne Chief Minister Pema Khandu me ayapahaga kha machini Tawang Forest Division machime azopu 200 beautiful flowers of Tawang district lagabu release egahi bakha Buni Tawang mane icha igawa inu ezakanana anyo yu census gabane State level conference aka hebama transport ne law machi commissioner Sogat Bishwas me jinega mane Arunachal Pradesh ma echaila puchi igawe jiholo ho mane go house listing done housing census ezakanane anyo taho akhapagam bau ka echa census ma imu ese me enachi details hawada oye hai echa enala puchi Jia sohun liba hate jiga chimoda laga ayapa shulamane go census machi ajalombo me okoma agutene athugai bauda laga echa conference ma district mamachi deputy commissioners done principal census officer ajalombo me giga bakha Arunachal Pradesh Roingma khaga Research Institute of World Ancient Traditions Culture and Heritage Rewatch me orientation program ga akhagane azohia teachers alombo me ese ga hone inia ko ba local language done cultures bu chipuma lajiga ne program ga akha hi bakha program ma malwani hu biat azothia student done tejumachi Dening College for Teacher Education machi faculty members alombo me gaga bakha Green and Clean Arunachal Mission Kokomane East Siang District machi Debing Atikochi Young Star Group me Atikochi Aloma Malolu Asibra Liga Hibaka Icha Young Star Group alombo me Manganu liba Amora Buma Arowe Lane Alon Schools machi penge done public places ma Asibra Liwe Latene Icha program akagaji kha Indian Army में एचाला पुची गावे जानी हो ताहो मचिनी लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट मची लिकाबाली मिलिट्री स्टेशन माने डिफेंस फोर्सेस वेटरन्स रैली अखागाई बाओखा एचा वेटरन्स रैली है बहा चोपहेमा इने अतिका बुओ गबा जोरुबा आलम्ब्रो गो चिचागाव दोने आजिची अरुंदा गबा जोगाव गबा ने अखागाई बाओखा Security forces alombo me buni Manipur machi Ukhrul district ma ahomi lakada jia me elikhe kokoma momuko anyo khe bankers ajitela athusutene heleba egahi bakha ali oda Tengnopal district mane ahomi lakada ajiwe bom ajila holonso
IEDs bui chiga ke kha itan cha ho alega maun to ba